Nekada ovdje u Krasovom polju ljudi su dolazili onako umorni sa polja i žedni da popiju vodu koja je bila uvijek u panju, hladna. Tu se je ladilo i pivo nekad, ali se i pila voda. I obavezno su stajale 2 čaše da putnik namjernik prođe i uzme da popije sa tog izvora vodu. Ali danas je sasvim druga situacija. Nekada je bilo od te plastike samo te 2 čaše s koje su ljudi pili vodu, a danas je sasvim druga situacija. Nekad smo imali da pijemo vodu, a imali smo malo plastike, a sada imamo previše plastike, a ne možemo da pijemo vodu. Evo ga taj izvor vode. Odavde, znači, naši stari ljudi, a i ja sam to zahvatio. Pio sam vodu odavde, nikad mi ništa nije falilo. U sred leta ovdje se puši voda, zato što je ona studena i hladna, a napolju vele vrućine, a kud ćeš bolje gašenje žeći. Inače, ova godina je bila puna poplava. I reke su nam donele ono što mi bacamo nemarno. Reke su nam donele onu našu nemarnost i onda smo ove godine imali priliku da vidimo kakvi smo. Ali ljudski nemar je baš takav, zato što dobijamo besplatno nešto bez čega ne možemo da živimo, a to je čista pitka voda. I onda se bahato ponašamo prema tim darovima prirode. Bacamo im jednostavno taj poklon u lice. Da li će nam priroda zahvaliti na našoj nemarnosti? Mislim da vidite i sami koliko se neke stvari menjaju u njoj, a onda se mi čudimo zašto je to tako. Pogledajte. Evo, pogledajte. Flaše, staklo, parfemi, odrezane cevi. Svašta možete naći oko ovog dara. Evo, ovo su te čaše koje su nekada bile prisutne, samo njih 2. Da bi putnici, namjernici ili umorni seljaci došli da popiju čistu ledenu vodu leti onako umor. Od ove plastike koju smo nekad samo imali ovdje, koja je stvarno štrčala u cijeloj ovoj prirodi, ali i s namjerom da ljudi vide, ovdje na granama su visile, ovako izvrnute. Evo, od toga je ostalo tako da su one zaboravljene i slomljene. Ne može im ništa, ni priroda čak. Sada imamo previše plastike. A ovu vodu ne smijem da pijem. Čak ne smijem i da je prokuvam. Patogene možemo da ubijemo kuvanjem vode, ali hemiju, zato nemam tehnologiju. Na svakom koraku. Plastika, plastika, hemija, bočice sa otrovima, razređivačima, sijalice. Sve ovo jednostavno čovjek baci na jednu gomilu, to se gomila, voda jače udari i nosi. Ali ono što ostaje, nadomak nekih 5 metara od izvora sa kog smo pili vodu, to je tragično, to je nemarno. To je nerazmišljanje da imate tako nešto divno. Godinama, decenijama stoji izvor vode u panju. I mi jednostavno ga zagađujemo. Zašto? Ovo smo mi. Niko nam nije kriv. Nijedna sila. Nijedna politička zavera. Ovo je naša stvarnost i naše vaspitanje. Stiropor. Dakle, kao da sam po deponiji, a ne nekoj prirodi. Kada slikam, poslije vrijeme sve ide više po prirodi.
Sve je manje naći čistog kadra. Bukvalno u sve se umešao čovjek i ljudska nemar. Sve će biti plastično. Pogledajte ovaj kadar. Rekao bi čovjek, gledajte, divota. Kakva igra boja, kakva bezbrižnost. A onda se pojavi ovo. Naša stvarnost. Kako se bližimo više deponiji, vidimo kako je voda nosila ono što mi bacamo u vrzinu da neko ne bi vidio. Ili da sklonimo od sopstvenih očiju i dalje od dvorišta. Kao jedna automobilska guma. Kao limenke piva. Puno toga. Sve bacamo. Misleći da to neće smetati nama u dvorištu, ali sve ove hemikalije, svi otrovi kruže i kad tad će doći u vašu kašiku preko neke hrane, preko nekog povrća, voća. To je realnost. Dakle, bila je ovo moja neka priča, jer sam sentimentalno vezan za ovaj kraj. Proveo sam ovdje dosta detinjstva, a i danas danju posjećujem ovo mesto i ga volim. Uopšte Kosjerić je poznat po lepim prirodnim lepotama, ali smo i poznati po tome da ih ne čuvamo. Nije ovo samo ovdje slučaj. Kod Mioničke reke na Branama je katastrofa. Iza one zadnje brane je deponija, plastični grad. Ili plastična šuma, plastična priroda, ne znam kako da vam to objasnim. Na svakom koraku gdje sam bio i slikao, da sam se zavlačio po nekim mestima koje su baš neprohodne, nalazim đubre. Kao da samo niče, kao da ga izbacuju iz aviona. To su plastične flaše, gume. U rekama nađete bukvalno školjku automobila. Bacaju ljudi sve i svašta. Niko ništa ne razmišlja, jednostavno što dalje iz mog dvorišta i super. Daleko od očiju, ali i tako mi je mirna savest. Onda će reći kao vidi domaćina kako mu je čisto dvorište, avlija, imanje, a to što domaćin baca u potok, to nikom ništa. To je neko drugi kriv, verovatno neki Pera ili Žika. I ko zna kog mesta, ili su krivi Amerikanci, Evropska unija, NATO ili Rusija. Neko sigurno s namerom nas zagađuje. Ili je sasvim druga priča, da smo mi prosto nemarni i da uopšte ne razmišljamo o našoj prirodi, o našem okruženju. Vidjet ćemo. Čud prirode se promenio. Počeo je da nas mnogo opominje. A priroda kad nas jednom strese, neće nam baš biti lepo.